Нашo визначни поетеси и поетове Ирина Хардикова-Чевич, Агнета Bučko-Papharhai, Julijan Tamaš, Mikola Šanta, Michal Ramač i Jakим Čapko čitali svoje djela i bešedovali o mitingoch poeziji, kotri še otrimовали 70-х років у Русскім Керестуре подчас фестивала культури Червена ружа. Може бути причина jedna nostalgija za hevtim časom, kad sme boli 18-ročni, 19-ročni i išli sme s strahopočitovanjem do Kerestura na Červenu ružu, a okreme na miting poeziji. Tedy, keď se uchodzelo do Kerestura, na slavnih topoljoh ošpivanih višeli transparenti, že vitajce u Keresture, dali vitajce na mitingu poeziji. Na tim nješkajšim večare objektivno nie mogli biti povolani šitski, ktorí učestvovali na tih mitingoch poeziji, bo bi u tim slučaju trebalo veljo prostor, veljo času za toto šitsko. Publiki še predstavili i mladi poetove Sašo Sabadoš i Mihail Ramač, a večer prikrašela i ženska špivacka grupa Kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko, kotra odšpivala vece i narodni i zabavni špivanki po-ruski. Po zakončenju toho poetskog večara organizovani prihodni koktel. Znova šitsko skape, so švičkami neba pred domem, švita